Kimenyi Yves nyuma y'amezi ane yongeye kugaragara mu myitozo. Kimenyi Yves umunyezamu wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi na AS Kigali yatangiye imyitozo nyuma y'amezi agera kuri 4 atakandagira mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Umunyezamu wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi na AS Kigali Kimenyi Yves yatangiye gukora imyitozo yoroheje aho ku cyumweru tariki 29 Ukwakira 2023 kuri stade Ubworoherane yo mu karere ka Musanze habereye umukino wahuje Musanze FC yari yakiriyemo AS Kigali. Uyu mukino niwo Kimenyi Yves yaje kugiramo imvune nyuma yo guhurira ku mupira na Peter wakiniraga Musanze FC ariko ubu yaje muri Polisi FC. Uyu mukino wari umunsi wa 9 wa shampiyona wasize ekipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali ihahombeye kabiri nyuma yo gutsindwa igitego 1-0 ikavunikisha umunyezamu wayo wa mbere Kimenyi Yves. Nyuma y'imvune ikomeye y'uyu munyezamu, muganga wa AS Kigali Rugumaho Arsene yavuze ko yavunitse amagufa abiri kandi agomba no kubagwa. Yaravuze ati Kimenyi Yves yagize imvune y'amagufa abiri agize umurundi tibia and patellon. Ubutabazi bw'ibanze bwagenze neza, agiye kubagwa i Kigali. Nyuma yo kubagwa, amakuru meza yizewe nk'uko Umuseke wabitangaje nuko Kimenyi Yves yatangiye gukora imyitozo yoroheje. Uyu munyezamu ari gukoreshwa imyitozo n'abaganga ba ekipe ya AS Kigali. Iyi mvune yagize bivugwa ko ituma uyigize amara hagati y'amezi 4 n'5 atongeye gukora ku mupira w'amaguru cyase ngo asubire gukina. Uyu munyezamu yakiniye ama ekipe arimo Isonga FC, APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport na AS Kigali arimo kuri ubu ngubu. Nyuma y'amezi 4 rero nibwo Kimenyi yatangiye kujya yakora imyitozo yoroheje aho yari yagize imvune yakanze abantu benshi cyane. Kimenyi Yves rero yagize imvune y'amagufa abiri y'umurundi. N'aya makuru rero ari kugenda avugwa hirya no hino. Mukomeze kutuba hafi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Nge mwumvaga ni Gift Mura. Iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe. Kora subscribe, ukore na share. Subscribe igufashe kujya ubona notification uko dushyizeho video, ubashe kuba wamenya amakuru agiye avugwa hirya no hino bitagusabye umwanya munini wo gushakisha channel ya Mura TV. Turabakunda cyane rero, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri uyu mugoroba.